Hi, welcome to Open, All Air Open. Amakuru ubumenyi n'uburezi byose hamwe. Welcome to Air Open. Mwiriwe neza, turabashubije. Turababajwe no gutangaza ko umukobwa w'Umunyoza, umuhanzi w'indirimbo za gospel yitabye Imana ku wa tariki 3 Nzeri 2025 muri Uganda. Yari umuntu ukunda Imana kandi w'icyitegererezo mu gufasha abandi n'indirimbo ze. Indirimbo yakunze kwamamaramo cyane yitwa Blood of Jesus zatumaga bumva ubutumwa bwiza bwaturutse kwa Yesu Kristo. Biratubabaje, turamusabira iruhuko ridashira kandi twese dukomeze gukurikirana urugero rwe asize ku isi mu rukundo no kwizera, kandi byiza buriya tuzakorerwa mu ijuru. Uyu ni Gogo, umukobwa mwiza rwose w'icyitegererezo wakundaga Imana kandi yari yaramamaye cyane. Kora sheya na fo wegereze abantu iyi video bayirebe bose, uwo mu bitangariza umuryango we, famiye n'ibindi mubigeze hose. Iyi ni inkuru y'akababaro cyane. Murakoze. Noneho twareba ngubu video ye cyangwa se indirimbo yakoze yitwa Blood of Jesus, ushobora kuyireba. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because it's good, because it's good. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because it's good, because it's good. Every day I need the blood of Jesus. Murakaza neza, ntago wibeshye wageze kuri Air Open, aho usanga amakuru yose, aya politike, ay'ubumenyi, ay'uburezi, yose abahari. Mbaza ngo niki dugufitiye? Kora like, share, subscribe maze uze twibanire.